tariki 22 mweri jwa mugwanja mwaka jwa 2026 ni werigero bwako mutegeri wa Weru TV no thirite na muthenya jwa muthongi ni nkweregere nya utuko bwaku ibwagirite nkugwati ogeni kirinteto cietu cia thaa 3 mitagwa Dorcas Wakaria na ngikurikanagia ati twine cietu festival season 2 ni kwijirite na ikethirwa iri tariki 8 mweri jwa 8 mwakene jo na urio kubatara kugita tu ni guscan QR code re TV ne yaku kagitene gaka withirwo na kanyaga gucokia biuria bika ibirio korwa ni kendo komba gwichindira tigiti kana wetekire www.werudigital.co.ke ni kenda ukomba kwithirwo na kanyaga kwithirwa ukikongwira mwago jwa twine cietu festival season 2 na nkurikanie ntukwena arua tukethirwa tukiariria siasa cia kugitokana gwa kirima iria chidite na mbere gutamba Tarungu aja county ya Meru kuri na atongeria bakuga ni makirima ikigitukane na kuri na bangi bakuga gutibatere kugitukana gwa kirimara na tukethirwa tugikarandi na atongeria beto turi na Jimuchui uria ni MCO wa Ndiathwana tukethirwa tuni na Mukaria Mongo uria ni uria kumereria gite kia ubunge gicigo bunge kia Buri na tukethirwa turi na Kadhuri Maringera uria ni mutaramu wa gisiasa tukarendi tumenyere kethirwa ni makirima kigitukane nembi igatetheka kana nembi mumeru agatetheka nakyo na kethirwa kirima gitebati kugitukana nembi okaire mumeru abatere kuguneka nakyo tutumire maoni jaku kire mitandao yetu yokinyaniria turi live kire Facebook na kinya turi live kire YouTube na kinya kire mutandao yetu jwa SMS 23578 utwire maoni jaku gokonia siasa chagugitukana gwa kirimara jaja ni jamujajara twikirite orito kirinteto cietu Yarato kuthurania kirinteto cia Weru urataini mutujwa Lea Premium Fortified Sifted Maize Meal na Lea Premium All Purpose Fortified Wheat Flour kuma kire kampuni ya New Palea Millers. Lea Premium, nurturing the world. Uchemano jwa kwa radio karijo kisiro nyuma ya mubiashara wenkuma kora gwecho Kiraito moronge kuregana na meari ya CS Roko atekire mara kia thukane bunge Meru gukorokia muswanda jwa basare jure jukaguna arito baumete nja itego chiumba na tugakuretera gicunje kia mbere kia rugonoro mwanya dhahabu kutheuka bambene Teto cia Weru. Mwananiria wetu wa mathithio ni Maureen Kirimiga twambiria muchemanio jo karia ni jo kinaru agatigati kagwa timbaru kumando angine mwanya cio karia na biashara thokoni ya Isiolo kumania na maandamano jegoro nyuma ya mubiashara umwe kuragwa kire muchemanio jo juria jo gukinyine Senator Fatuma Dulo County Commissioner Mwachaunga na rikithitie kire akari na biashara ati polisi baria bagwatikanite batejaniritie ngugi yao bakathamwa Banta Murangiri na gutwambiria na riboti iji Thanyejwa na arura wangiro karia batongeretwe ni County Commissioner Isiolo Mwachaunga ibegite gikaro na biashara na akari kwareria mantu jege wagubo karia ndene muchijuju jwa Isiolo akiaria County Commissioner neketawira nati bagatigira kwino karia ndene muchijuju kwa sababu aibu la pesa ikiharibika na hii hapa soko ikiharibika hapa ndio town hapa ndio kitovu cha Isiolo si ndio tukiruhusu kitovu cha Isiolo imeharibika then Isiolo nzima yote itakuwa imeharibika na hiyo kitu hatuko tayari kufanya kuanzia sasa moving forward si tutaacha kazi zingine zote zile ambazo zinatuhusu lakini usalama ni key usalama ni namba 1 na lazima hiyo tuhakikishe kama usalama unapatikana kwa hivyo hii mihadarati ili zote zinafungana na uhalifu. Hizi bunduki haramu ziko nyingi sana. Kuna special unit imekuja imefanya kazi, kuna bunduki kadhaa zimepatikana lakini bado hapa ndani bado kuna bunduki haramu na lazima tusaidiane kuhakikisha kama tunazipata bunduki hizo. No Senator Isiolo ro kari muchemano ni juta mutongerio ro thuri na kura wenka no reti akari kugwatana ndo angicho kari kenda gutigira kwino kari muchine jojo na nyinyi ndo mnafaa kusaidia serikali pia
Vile sisi hayo amesema tunaogopana sisi wenyewe. Hamwezi peana ujumbe. Na sisi hayo, acha nikuambie, nilikuwa nimepigwa risasi Kina. That was in April. I mean February. Mpaka leo wahalifu hawajashikwa. Akiaria kaunti komana na uria urungamirite Rwang'iro Chunkuni kaunti na Isiolo Dennis Wekesa ibarombete akarigwitanira abongo wikenda gutigira kioto gikonekana kiri kesi ira chiithiritwe chirio chiagie kuragwo kwa Akari muchine juju. Kuna ile kiwango yetu ambayo sisi tunafanya, then kuna ile kiwango pia ya mwananchi. Lakini sasa hapa hivi tumekuja kulaumiana, si ni kweli? Tumekuja kulaumiana kwa sababu gani? Labda kitengo moja inafanya kazi yake, lakini kuna sehemu nyingine haifanywi, labda na mwananchi ndio hii maneno ya usalama ifanye nini? Ikamilike. We need your blessings. We need your blessings. Naomba tu na nawasihi kwa heshima sana wazazi, ndugu na madada zangu. Wakati umewitness kitu kama hicho. Hata yule ndugu alisimama hapa alisema walipiga risasi wakienda pani. Unajua hata hiyo ni settlement. Kwa sababu investigating officer atajua jinsi ya kutumia information kwamba walipopiga risasi walienda njia gani. Si ni kweli? Kama wamefuata njia hii, pengine kule mbele kuna mtu ameweka nyumba yake nini? CCTV, si ni kweli? Lakini kama sisi wote hatujitokezi kusema lolote, kila mtu anasema sijui, inakuwa vigumu sana. Inkiripotera Ntoto Chairo kuma Isiolo, Mbeta Bantam, Murangiri. Bunge ya kaunti ya Meru ni kurukitie muswanda jwa kurekeria kigina kia basari aja kaunti ya Meru. Muswanda jugatetheria murungamiri wa budget gwikira kirore kurekerwa kwa mbeca iji irigatetheria na baria baumite nje itigo chiumba tauria mwandiki nteto wetu Muthuri Murioki agutariri. Assembly ya Meru ni mbete kurukia watho pakutigira ati thirikari ya kaunti Meru inomba ni bakuweja na ambassador fund na baria bari nomba tu nontu miakerera ari mbere yara control of budget na wite ambassador it is sawa kanete anchored in the law ibu ontu tombite gwithirwa kiya kouru ari inkwira Ameru kuma January kuma December nara ambassador ganjire kwa apply wa na ba apply kuma January nara mweri yeli mweri wetatu bagethro baina ambassador bakati kou Ameru bakatikiri orongo twina privilege kwithirwa tugukurukia motion jwa gwitikiria control budget atwitikiria batue as the county assembly of Meru na executive tumba kwa ana ambassador au kanyuma utiwa thobrario bagutigira ati untu bubu bukutha bwithithika gitumi utia na barona mbeca tayari kueja na ambassador nataka kuendera gete kuejana batue as the assembly itwijana beto ibara ina thina na nikyo ngabana tekire the initiative kuhakikisha that there is that intergovernmental relationship policy ewe gwitikiria batue tueja na ambassador na tuire asiari tukaeja na ambassador wenda nkwira MCS beto ba wandi myanya 145 ndene Meru anabo bena bo botongeria nturene bakara bwega nenya bo igwirwa kibo nontu orende baketha baken power ana nontu githomo no party mwen development amna bubu MC baba bakiaria betho bakimeria muno ura wari gavana Kawira Mwangaza kimela kutambia nkume orongo untu burabuti bati akawira kira kuthithia akugere kumanage depression newe na kwa aria tetu nyinga akaumara muno akiaraia indi kira kina bata muno ni Ameru bamenya ati gavana ura wegitene gavana Reverend Isaac Mutumo ntuthia na achiumite na achiatite kubaitira ngugi na it's so unfortunate that nande na kwariria kana na ko blame President William Ruto na mwana wetu Professor Abraham Kindiki nonto bako karaome kwawe Ruto twe majaji Ruto twe mwene judicial ni independent kivyake so Kawira nete athingate manzo kotini ale kana President Ruto na Professor Kindiki na ketho agakuga akaba makikenda ero agachoko gitine mama menya gitinonga kiama gikaringwa kou Ameru itumenyere mantu jara former governor agwita keragie jorongo nontu kiria ari nakio ikwariria mwananchi uroko inda urote na information ari orongo nontu gutiange mwananchi ura bakugwata uma akagura buri uma giria mantu yara ngavanora twengire ura warero ne Ameru uragua ainaya na ambassador uti ambassador aya na ambassador nikaya ninka nairo itare uni control of budget na control of budget na romeri ambassador countrywide Kenya yonthe ti Meru aki kuende nyaga ithagwirira nau na agaitie thia mugembu gibabwe
menyi imwegoro mwende jaras na wati go dawe ya fugirwa nonto nyari wa bishop lakini to bira gutaka nyoko ngo atetania na muthomi bible Muthuri Muriuki, Buru TV, Mutiriro Kangangi. Seneta wa kaunti ya Tharaka Nithi Mwenda Gataya na ndinoritie mubunge wa gicigo bunge kia Ndia George Kariuki kwa gitio munini wa rais Profesa Kithure Kindiki na kumweberia murumune jwawe na bo ni madhamja makai nyuma ya mubunge ojo kumeneria munini wa rais Kithure Kindiki no ntuba guchindo kwa kiama kia UDA kiri kithurano kinini kia Olkalau. Mubunge George Kariuki akiugaga kwanande bonde atongeria baria bari thirikari-ini kuma Kirimara babati mutongeria batena mutongeria wa kubatongeria nteriu. Seneta Gataya ariuga thina ya guchindo kwa UDA kwa batere kwerekera kiriti mutongeri omwe no nikire atongeria bonde taure Anthony Kathenya gutariria muno ntubwa itharire akiario bisini ya Emojio Nairobi. Seneta wa kaunti ya Tharaka Nithi Mwenda Gataya leo ni ulitimo bunge wa gicigo bunge kia Ndia George Kariuki kwa gitio munini wa rais Kithure Kindiki na kumwebia muromoni wae ino kejaga Martha Kathomba nyuma mubungo jo kumeneria munini wa rais Kithure Kindiki no ntuba gusindo kwa kiama kia UDA kiri kithurano kinini kia Olkalau. Mubungo jo George Kariuki akiuga kwa tha ino bota tongore barabara thirikari ni kuma Kirima batena mutongero ko batongeria ntere ino ntaigo i congress yetu Kithure Kindiki deputy president no ntubwa wira rwa ntire ya mbere rwa itwa na gitege Isiolo ye thirikari yetu ya unda ukurukira utongore wa unda leadership wa thukia giti kia thongere kwa unda twaina giti kia maraba twayukia ntego na mandu no bantu bona njike ya kwa kwamba Kithure Kindiki na tutego rembera. Seneta wa kaunti ya Tharaka Nithi Mwenda Gataya akiuga thina gucindwo kwa kiama kia UDA kiri kithurano kinini ibatere kwerekerwo kiria tongore bonde ba UDA bantere ino na teke munini wa rais Kithure Kindiki aki giteke urukarao gutie muntu no agirwa mwagiri kunengero blame nonto irerari collective responsibility ya fraternity yonde ya kiama kia UDA. Gataya kinyagire te urutingo gibwa munini wa rais Kithure Kindiki buri mbele ya mwingi na gutio Kithure Kindiki athiete rating yake mwange mundere konino yake utie mtu amebunja. He has been rated as one of the best performing ministers for interior, for information, njike mukote na bari. So that ino kuthiko twera ho ati twarucia gitega rukarao no tubaka Kithure Kindiki nganambi evu kana exit. Gutie bantu Kithure Kindiki athiete na leadership yake tio tu ingutumionete turi atongoria ba kiama kia UDA. So Kamau JK gakwira watandoni muno watandoni sana watandoni muno no menye kwa address kinyana na baku Kithure Kindiki is not your measure, is not your equal watandoni sana. Seneta Mwenda Gataya akethija na mbere na kugwatani na waziri Ruku kililo alilwa kuga kuno gwa Kirima kaginagina thina atithaino no twira deputy president Kithure Kindiki aumite wa Mount Kenya East no gutwike ndagwire thio tutira ntu wega Kithure Kindiki ti mwega no manga umite Gikuyu no manga umite Embu no manga umite anga wa sorry Murang'a no manga umite anga Nyeri no manga umite anga Kiambu shetani ashindwe ibwagiri kwirutana na bibiko kwirutana kwamba gutire muka atajiara mwana gutire muka tarorio churu tujubo gutwika tuinde ationa kintu gikiana na manga umite Mount Kenya West twirutane kumenya kwamba wana kijana tuba Mount Kenya East tio tungo tuba Mount Kenya utie Mount Kenya East anga Mount Kenya West mwana na umekija mawa no Mount Kenya au wonya ndero no Mount Kenya utie Mount Kenya A anga Mount Kenya B antiba menyerie kwamba iba respect Kithure Kindiki. Kuma mji munene wa Nairobi Mbita Anthony Rangi wa Kathenya. Miaka Kathumba ukabere kemera kia bamba kia dhahabu miundeni ya baingi arimi bagiketha na kugunekana urimi bubu urimi bobamba ibwagwatirite nje nyingi ndi kuma miaka ene ya ngirijiri niyo marwaja atonyere nyenje na urimi bobamba bwena maanene miaka Kathumba nyumene kwena arimi bachokete kurima bamba nayo thirikari ikioneka gwikira urimi bubu no ethira mbegu ije ikithanduka mukojo wa murimi jukaigwa murutira mwandiki ndeto wetu Gikare ari na gichunje kia mbere kia rugonoro mwanya dhahabu kutheuka bambene. Miankene ya ukanyumene kwiro bamba ya menyeka gata dhahabu injeru ni untu ni areka umokambesha karimi baingi ba kaunti ya Miru
indi kaora kimera iki kiraura aremi bagetiga gukirima indi narua kuri na wirigiro ni untu thirikari ni onene wiru bwa gucokia kimera iki kaire na kugwatira murimi na nio thabu ikuthauka bambene kairi antu ibamire mamono tena ibari mambere sana miankene between mwaka katika mwaka wa 2089 90 kuja 86 kipindi kiu ketha kina bambe nyingi sana. Pamba yambiririe kulimwo gitara mukoroni. It was one of the colonial crops. Chontu kauga na majani, and it was a commercial crop. Kiriru gonoro nembitite rugendo ruraja guchuana na bamba ni untu ni arimi baka yake bakumirima jamiru na aranda mithira ni nture ni akisima igembe south na ntere cha boga igembe north wamwe na mitungu south imenti na bamwe barimi ni bethirite bagintarire gitumi bamba ya uretho kone kana gitumi batigire kumirima kuma mango ngirije kwijao pamba yamba kura uranga nundu bwambi nundu bwa antu babeto ambroka sikutonya ratikati bakagura bamba either bakare okuria ka bakaura nambia bibi atumire thine bamba gutuika antu bate kurima kagwatuika baraba kuya na bamba kenda arimi barima bakeya gwatuika bate baurira tugikia bamba tukerwa tuyite kuriwa na era bamba tukiria kuriwa itaria twarima bamba ni atutethagia na ituona mafanikio yayo, lakini kamboni ĩrĩa atugũraĩra bamba batwĩra batugũrĩra bamba na ciringi 33 nĩ twandire bamba eka nyingi muno nturei, lakini ĩrĩa bamba yaketherwe beire bagũra bamba na ciringi 18 na twarega na bamba ĩmwe yathũkĩra mĩciĩ na twandire bamba 86 twagũra raundi ya mbere raundi ĩyĩlĩ kabeire bakamata nundu batatũre ya kashi beya bakamata twatigirwo turatasi ndi mbandae bakayothuretera mbeca endi tukubanengera raundi ya mbere ibaitire baturia raundi ĩyĩlĩ batarete mbeca na kutoka siku hiyo mpaka leo hii hatujapata hizo pesa na kampuni kwanza nyawa itaka itu wakara yakote kumenyeka bamba eji arimi bare gutiga kumirima iwanda bingi bya kuthithia nguo kinyaboni byethire bigekua Rivertex tukaliba Mountex ira yari aja na nyuki na ingi nyingi kikomira yari Kisumu na ndini rombara mukari wa Meru gucokera kairi kuri mabamba ni untu no keko dio kwa kairi na ni untu yuanda bila bikumigura kinyakethane byantu kiumbe bariuga bamba eje tekungana na ne bakuthiurunka mono kumichwa Amiru turimeni bamba iri na mbeca negatethia mtu wonde, lakini kwa thai katukuriukia kurima kwa bamba na ikyo antu bambirite pole pole na thai kwina garanti nene Major revival campaign ya bamba na gitumi kira kinene ni kwithirwa itukwenda gutiga kurirai na textile products cia ome na aria kana into vira tukureta kuma ome. Pamba inakosekana na pamba ina market na pamba ina pesa kwa mkulima akilima pamba. Rojo kerege chunche ke kyabiere kyaro kono ruro mwanya dhabu kuthoka bambene tukethira tugitegeri na bamba eji omba kwando egatethia murimi bunene na kinyama wega jayo keripotera ndeto cia weru reakwari etwa ni mutuje kare Uria wari gavana wa Meru Kiraito Murungi na ariritie siasa cia kugania Kirimara akiregana na miaria CS Ruko ati ikubati kwithirwa na Mount Kenya East na Mount Kenya West akiuga twetherie Kirima na tugagitiga o akiongera kuga kugitanwa guko kuretetwe ni siasa cia one term na two term akirikithia Kirimara ikibati gukara kiri kimwe kenda gwigika munini wa Rais Professor Kithure Kindiki riboti iri thuraniri ni mwandiki ndeto yetu Mutugi Kare.
ni uria waringa bana Kiraito Murungi akiariria siasa cha kugukania kirima iria chithirite igikuchiria mauge ngurani kuma kiria atongeria na kari akiaria na ugite kirima iki giature na tukagitigo na akiuga ati kuona uria umba kugukania kirima ki akendekithia kari baraba chigirite kirima babati kugwatana na bakethira bakigwata mbaru DP Kithure Kindiki akiuga thaiji ni wore akwina wathani na kirita uge bunge akiuga oro kugate Kindiki nete atongeria bakarendea bere nikiniwe na ore agatethia kirima na muthiene akiuga kari ni boba kethira bakirita wa muri ore bakagwata mbaru akiuga thaiji gituma kiri antu bakuiwa kirimene kiumeni na siasa cha one term na two term turi antu bakirima no siasa ni mantu interest tuone nomba kwewe gitene kiu kirima kia benefit already Kindiki ari mwarine Kindiki no ri ngorune no tugwa Kindiki na tetherwe awature kirima kiombe awature nembu awature ku awature Amiru nontu ala tutembere no ra gui sana no nene no atumiro ne bubwega ukeria kirima unge utura Kindiki no ene yatwire atwire turantu bakirima eti mtu manyombe kugora kirima kiraugire na atwire turatongeria atwire Kindiki ati kubwa nontu wa 1 2 and 3 nani watwikane uni nani ndatonya ngabutethia na njeriku yeu sidio Kuruki Kiraito na ugete kuringana na madhabu jawe ya gisiasa kinya kethira Rais William Ruto na kumenwa ni Amiru aruga ni woka dhurwa kiri kithurano kia mwaka jwa 2027 akiuga nande Amiru babati ukarambe bakaringe thabu rea kuga no bati kujokia utongeire Rais Ruto magaruka mwankena jwa 2032 akiuga gote Ruto amba kwathana kwa gipindi kimwake karuto rwari ata atwika no kathana tabu imwe kulingana history twinio kinye kithurano kitwitete ninkomenya Amiru abaingi muno ibathuri Ruto na bari gwate muringira kura ende ndikirie ni bwega yoro kwenda kulingana kura naringe narakaenda ende kire malabu yao ni tarite Ruto no gashindana 2027 na buri no mwaka 2032 wende tukare nindi tubange ningimu bro gatonya Ruto ma 2032 muthiene Rais Ruto no ra wa RDP Rigathi Gachagua berigeri meru weekend eje Kiraito Murungi aruga bonde ne bagwati ugeni kenda bakendia sera chao na akiugora mtu akethira kimenaga ageta michemanyo ne ao kanethira kimithangarania ote muntu kubanga ndaka cha kugiria muntu ungiaria ote muntu wikubanga violence eu kwanza nekanitu katiba yetu kokia nkoromba ntu Amiru itu tuna thiri ura twaturani ombere kiripotera ndeto cia weru reakwari etwa ni mutuge kare mutegeri wa Weru TV ru ni rurwaria roigie kugitukana gwa kirima ara tukethirwa tukiariria na ageni bakwa abaria tayari barikitie gukinya studio cietu turi na Kathuri Maringera uria ni mutaaramu wa siasa turi na Jim Muchui uria ni MCO wa Ndiathwana na turi na Kinya Mukaria Mongo uria ni mumereria matagiti kia mubunge ntereiria Chiaburi na bakethirwa bakingwatia kwariria siasa chigie kugituka gwa kirima ara na maybe nkienda twaraniria mbere twitana mbere na nteto cietu Kathuri mambira kethira kirima kigitukane kethira kigagituka ketha nukugwata mbaru kugituka gwakyo kana kiu gitumbika giti kigagitukira ate niki kigagitukira na anuntu one twakigita itingwa tucicwira thina nuntu kura cha Mount Kenya East ni around 1.4 maybe 1.5 au chendere ingine 4 around 4 million na nde tukagitana
tugacoka nandi kiri rigire cia antu bara ba milioni imwe kwariria nandi kiri tuichwa ite kana our strength voting. So arafu ugategera te ngwataniro ira tuture no kuma kaumo utiro twa separate na antu ba Mount Kenya West na inyoga teka batu tuli wananchi uturo wetu mantu yetu jonde tudhie ama maumau twalero twinde twatene twinde utikutaye na Mount Kenya East na West. Yes, they are our big brother ibatuinyeretie somehow kwitona rimwe ria tuchotongeria kirema inakuja chini twaubona kirema kigaitia, lakini all the same itugeina jarama ingi tule amou nkurukie bali tukachi separate tukatatu twinka. And then the other thing batu tutena mutongere uratumba kuga inchamba enough agatufaitira nontu nyatha ai twina deputy president. Yes, ituko expect that tukona maendeleo nkuruki because we have the deputy president. Lakini we have not yet tutira kinyara tukugana nde we are itu tukuona muturajwa power tutio migwa. So kwero wake tu separate nontu bwa one item iwezi itumbika. Mucho imbie yo ngwa kirima kigitukana kirima gikagitukana ikibati kugitukana. Unte kumenya mantu ya kirima kugitukana. Kana korea witukana lakini kuefresire echo kairokera wa siasa ni interest. Na I think gentukira muhimu muno ikwa ile batu especially turanto bamiro. Interest yetu inatukona into bibingi kithirikari. Ikigitokene gaikite itokene. Onto at the end of the day kesi ya sirecho ndhiringa wache dharachi madhabu ya nada tukomba kurita into bibingi kikiki. Thirikari nige tunyekera itu akiwa maingi akawa keki ya akawa national cake tikeki ya murano ningo tigebura manisha keki ya murano igitangawa muntu nyora akarinthite ne benyuma akarumwa lakini keki ya maendeleo utiwa ikairwa koru yaira. So I think it's a question of how do we benefit na your relationship yetu na no twende tukura Mount Kenya East, Mount Kenya West is that at up now. In my view, I think it is not about issue ekirima witukana korea witukana lakini ni issue ichi uri atiri interest chetu inatombikia kunufaika zaidi ya burato kunufaika dhai turemo nontu tene antu ibeta kinya kuthoa ukaya kwithira tureta kuthoa kuhanti tukawata gathia kana antelope tureta kuthoa na kurwa baile tureta wata gathia bonontu tukona ibana na kiuni uni amsili uni amslim na bote kona baile na ndeba kanjoin maso viera bageta neo uni kana otheri ruari rojo auke. So kinyoke kande wiki atia. Kinyoke dande wiki ya bura akura chetu 1.4. Then woni maybe after a month don't know every day. Kaita kuthoa ninka kaba kaita nkawata kinya kanyamukala kaita waskwero. Kana nkawata kaito yo anto atu wata antelope tu twinde bare bonka. So I think iyo madhabu to kwa kutala na iyo generation yetu utala no ndo for fathers batwire. Kinyi kitare mau. For sure tuwiti gedene Kenya iko yanto barwira uhuru ya Antobamiru. But Antobara you creating glory. And oire chonde our grandfathers baturre tharikira yonde ni Antobaiko ibo yukiri uhuru. So na ibo ba yukiri most of the things. Na ibo ntokona barabara chama omo chiri utoko bwithu. Na ikintu kirete debate na muno merwa na wanji batikomenya. Bejiri uteko tweka barabara ni ko bwithu ma runs. Ibwithu tweko akimonte tinyembu kana tharakanithi kana ni. And these are the Bamwariama and all those other people. Ibo bari bakulukirite ndoya mama. So no batiri kuria na ibo ntokona kinya manto ya meni umu kinya na marriages, relationships. Oga kwithira nja mukuru anelete kunura mwakuru nweka usili muka kuimpara every day. Mwakuru akawoka out tonight. So I think it's about survival na inatombika tukatwemira and it's about time kinya our generation. Yetu ya miru kweria kuona na ratombikia ni kutethukira. Kethera igitugene no ntukakwete kwi muntu uri yagirima
Ari. Mongo ntize ketha no support kugitokana gwa kirimara na ntize kiagitokana who tends to benefit. Wani mpomba kuga kirima ro tuwire community relation to surround it we have lived cha family mwe nene. Kwa kuga kirima kigitano jo mweshimi kuga kwen interest chanto mono na it's not even about benefits ile kaumeka kirema kia gitanwa non to community mwe okay ku community mwe kuikwana inge iterona lakini at the end of the day utaba kugiba ibonete maendeleo to the satisfactory bonka banganiro ara bakinyerete I think kuga kirema kia gitano ijo ara mba kuga family na ande family ile aho kwe mwana omwe kwendero imociari ongi ati kwenderwa ati baganwe kandi kira kire oi muciari ura no bati koru atiri niki ugwendero muti gwendero ngi I think kithirane as a family the community ibabati kumenya niki thiri development chieta ruterero mwe igeta rongiru ikaura kuithiri kugwatana kibali kibati kurimeni kiwatene na kikethira ututo na sections constituencies nambi constituency erere ikwana ni kwinyeru koria ne batu tutathithirwa na ringi ne rathithirwe kwa the main question is about kwethera iri atongeire bara batwire nau bakuga batethithiritwe ri kabateta mbunge jabangi kabatomba kwaria na viongozi bakantire jabangi kabathuraga atongeria bateumba kubeteria from the national cake rogao rwao. Kwa I think tungiana ira tumba inya gwitia mo kuma kithirikari kuma kitha national government lakini nandi chiegawa tukauga kithiri Mount Kenya East na Mount Kenya West bone o dini share yao equally na development chombe kutheka from both sides na bakethra beni nyagi into ja competition babo Mount Kenya East iburairo bilioni 2 Mount Kenya West iburairo bilioni 2 utuone nimbi burathithirie nayo ende te baba na nkiro bilioni 1 mojire bara mawita beja kuga ati bara bangi bakwendera nkoro kietu kwa urande turenda kwithira into biegagwa equally along the region yetu Mount Kenya. I think kuganwa is not the best solution tumba kwithira twithuganagia thai tubuzira tubatiri kwithira twithuganagia ora tumba wikirisi strength yetu kenda tumba kushwa interview tukuma kitha national government. Mutegeri wa Wero TV ru ni rwaria tukethirwa tugitana mbere na ru wona twarikiria nteto cietu tukamenya atiri ni mbio yo ngwaru kwene ntunethirite na inya muno akinyiria kirima nigiatukane na nethirite kinya wake gwatwa mbaru ni atongeria abaja county ya Meru ario kinya senator wa county ya Meru Kathuri Murungi na tugichokera tugakuretera meria munini wa rais Professor Kithure Kindiki na aria kuga tathirikari bagatigira bakurwa na maramari na muno tuthengerete kithurano ni gya 2027. I'm cooking pancakes. I love mandazi. Bread is my favorite. Donuts, mwah. Premium, nurturing the world, one bite at a time. Yay!
tukugwate ugeni Eden Baba Beauty Spa njaya kuyo uthongi butengana na bongi kinyabure ku aja Meru njona harwa tukuthongomia na magurija tekuinyeria mubuko jwa kuja class haircuts, coloring and styling, spa treatments and relaxing massages, nail art, manicure and pedicure, makeup and beauty consultation, dreadlock installation and retouch, waxing, eyebrow shaping, scalp treatment na jange. Aja Eden Baba Beauty Spa turi kuthongomia mwankanthi guro yonthe yuge ebae turi Greenwood Mall floor ya ithatu na turugura ntuko chionde kuma Jumatatu mwanka Alamisi kwambiria thaa 15 cia rukiri mwanka thaa 1:30 ciogoro na cio ntuko cia Njuma na Jumamosi ni kwambiria thaa 15 cia rukiri mwanka thaa 2:30 ciogoro na ntuko ya Jumapili ni kwambiria thaa 6 cia muthenya mwanka thaa 1:30 ciogoro turingire thimu na rugukurukira 0723 555 015 kana utuchwekire mitandao yetu yonthe. Eden Baba Beauty Spa, where class meets confidence, because yes, you deserve it. We are turning up the heat on Star Times. Unravel the thriller mystery of the evil eye returns on Star Life. Fall for the irresistible charm of What's Wrong with Secretary Kim on Novella E+. Get absorbed in the emotional twist of My Wonderful Life on Novella E. Step into the all-new season of Hello Mr. Right, Kenya's most exciting dating reality show on Rainbow Plus. Renew your subscription today, starting from just 329 Kenya shillings for Nyota Bouquet on the aerial decoder or 549 Kenya shillings for Nova Bouquet on the dish decoder. Download the StarTimes app to stay connected anytime, anywhere. StarTimes. Enjoy digital life. Mutamani yoka yothire otweta kembeche tina baita tiambi no oteko chenjia botwaja gairo bitego tutethia neke hai tokorega ng'ombe ciakwa itiraragire ngoko ciakwa itekorekia ngorojago na guchenga iguchenga aremi ituigetwa matata zenu na ikio tuboretere mutaaramu wa irio bia ndethia aha mugeni aremi betu nukumenya mtoto umagaruka augane nyina kyo wize kuruga but with a nice choice mkombozi fins ituigetwe kirero kienu na nikyo tweza kubonokia irio bietu bithithetwo na teknoloji ya kinande na itogotigira bire na quality na standard. Nice Choice Fits ni irio bia ndethia kumba kamboni ya Nice Mwea. Twena irio bia ndethia cionthe tabio Dairy Mill, Maize Jam, Soy and Winner, Pig Finisher, Chick Mash, Layers Mash, Kienyeji Mash na binge bibinge. Irio bietu bithondeki na oteabo kinande na standard ya iguru nikenda gutigira ndethia ciaku ciena riri na ugima bobogo wa mwire nikenda ugocha murimi wona umithio na baita kuma kiri ndethia ciaku. Irio bietu biri ya Grovet karandukene cia kwendia irio bia ndethia irere ya kwinagwe nontutwe county na cia Meru, Tharaka Nithi, Embu, Nyeri, Laikipia, Kiambu, Nakuru na Nyandarua. Nice Choice Animal Feeds, siri yaku gwe murimi. cionthe iji na cinguku cia mweri mwake bahatu iguseng'ana kuurika buikonora na mbesa mukone ija tukonu urimi kinya ng'ombe riruteria lita 35 iria riu rionthire ng'ombe imwe munyanyokwa twite maguru nkuniene hai no twitire maguru nkuniene nukuone iji itena kinya nkurukie mweri jumwe na ikendwa na arua na mweri jumwake tega nkara tega nguku itu ithioga tweri tega isui tega bere itu batusanure we tuchanure ni tu wende gukura kirurimi na mbecha itonye mubukone jwaku tumira Joy Max Feeds kirengoku ng'ombe nguruwe na ndethia ingi chionde. Joy Max Feeds kuma kwa Kavagara, chaguo la mifugo. Joy Max Animal Feeds. For 22 years, the old Arsenal artillery has lain silent and dormant, but the fuse is about to go boom! Straight from our fertile Kenyan farms, where maize and wheat are grown with precision. Before a single grain is milled, it must earn its place. In our modern digital labs, only the best pass. Carefully milled,
expertly packaged and delivered with precision. Raha Premium is a super brand recognized for its superior quality. From Joy Millers Limited, producers of Raha Premium Kavagara, straight to your family table. Mazeni ni bwega mutegeri wa Wero TV no ntubagwitana mbere kuthingatĩria nteto ciatu tugicokera munini wa rais Professor Kithure Kindiki kinyawe na areganite na kirimara kwathukana na aria nkoroki augite thirikari ititikiria guns ndwache gisiasa kana ikundi bia thukangia bira bichumirite tukithengera kithurano gya 2027 akiaria kagitaga kurugurio bichiche miunda kaunti-ini ya Machakos. Kindiki na inirite siasa babati guchindanira witi na mbere uthukangia rumena na undurijo bagatigana naru tauria Nelly Kithinjia gutariria. Kirindiunga ntere cha Machakos na mworoto jua kweza na taito shamiunda munini wa rais Professor Kithure Kindiki na ariretie rware rugwete mwankirwa gwaturanwa gwa kirimara. Kuna watu wengine pale wanaosema sijui tugawanye, sijui sehemu hii, sijui sehemu nyingine ya Kenya, sijui sehemu hii iende huko. Mimi nataka nirudie nikiwa hapa Yata Masako. Kenya ni moja. Taifa letu ni moja. Jamii zote za Kenya ni wa Kenya. Na hii ni nchi yao. Hakuna mtu ataruhusiwa kuleta mambo ya kugawanya wananchi kwa misingi ya kikabila ama dini ama umri. Kenya ni yetu sisi zote na lazima sisi zote tutembee kama ndugu na dada. Nawe Minister wa Manto Jege Miunda Alice Wahome akimugwa tambaru. Hata kule kwa mlima hakuna haja ya lugha ya kukata mlima. Unakatakata wewe, ni wewe uliuba mlima. Wewe umekuta mlima hapo na usifikirie mlima ni yako. Mlima ni ya Wakenya. Si ndio? Si ni ya Wakenya. Kwa hivyo tuhubiri umoja. Kirimpongeri na gwetetea siasa barika umoka wagagia baukaria. Na hii matatizo ya kiusalama mara nyingi inaletwa na viongozi wa kisiasa. Na mimi nataka niseme ya kwamba viongozi wote wa siasa, wawe mlengo wa serikali, wawe mlengo wa upinzani, hakuna kiongozi ako na ruhusa ya kuhatarisha usalama wa taifa la Kenya. Kariba ikamba bagitaniro ati bagukara rutere ruregani kuwa kagita gakaraja no tibaita barona. Nataka Wakamba niongee dakika moja ni wa advice. Sisi tumekaa nje ya serikali miaka 15 na tumekula shida ile hujawahi ona. Sio kwenda ati mna chama ya kwenyu. Chama ya kwenyu inawasaidia na nini? Haisaidii, si ndio? Kazi yetu ni kazi ya watu wengi hapa ni kuimba waipa. Kanyene Kawero TV, Mbeta Nele Wakithinji. Kanyene Kawero TV, Mbeta Nele Wakithinji. Kiama kia mawakili LSK Rwangiro Meru batongeretwe ni mukarigite wa Mount Kenya Mutumaburia ikigwatanirite na mawakili bangi gwika mathaga jango ge ndi na kurega gukinya kotini. Mawakili barioro ta mugambithania munene Martha Koome no ntubagwitithia na mbere ungumania rwangine rwa ugambithania tauria mwandiki nteto wetu Muthuri Murioki agutariria. Muthuri narua kiama kia mawakili ndene kaunti Meru kiombere kuwatanira bangi ndene Kenya na kio tikingi ni kuthaba kinyiria mantu yangu kumo jaba kuja gwitana mbere muno kikoti. It is unfortunate that we are here again for around the third or fourth time to address the same problem, corruption. Now, after committee Chief Justice, we had a meeting as Meru, as Mount Kenya lawyers. We met the Chief Justice. We addressed one single item by corruption. Na tomwera ore mago fight corruption, at least make it punitive. At least muntu ya na million noe mwankoroki ngiri thano. Ndori ya ngiri thano etoka wa kurokwenda. It has become the cheapest. I mean the cheapest institution in terms of corruption. The other day, when Martha took over, judiciary was the most corrupt in Kenya, even after police. We have now overtaken everybody.
We have overtaken anybody. We are having a trophy, Martha Koome, Curtis of Martha Koome. We are having a trophy, the most corrupt institution. Na batu tu atongeria tukugana ndi no monka judiciary change. Na ro bukuona kwa antu bagwatwa na turuga tukugana ndi bau bagwatia umbere. Tote eta court chao monkarera bakebera kotini na investigation yuchidire. Let them step aside. Monka corruption cases yube nacho chiambe cheberwe kana chidire. It is your right kuthikirwa kotini ojaure right mwananchi yote or the public atibatera gutonya muko kenda omba uwa kugutethia kumba kugita igamba ro ritibatera kuthwarikari gote judiciary twineo gote gento go expect ke judiciary thai magistrates na judges ibo bagukinya mbeca zaidi ya borisi thaio kethirwa ugeta ke OCS no ugeta ke magistrate kuina raisi kire ugo kunkuma magistrate zaidi ya kunkuma OCS kiwa kagita ka kinya Martha Koome kumotongerene kutha kwina urungika kimanto yegie magamba nkukumano wetu twire kurwa ni muno lakini amba bauge nkukumano batwire go protect Martha Koome tukwaria muno mawakiri ba ko demonstrate ja maingi lakini nande ukinya muthia Martha Koome gakana kwa ithura gageta thura inyagethwo iruju tutiomba gwethwa twina chief justice utikumenya uria kuthithia. We are not warning her, tunasema she is incompetent or to we are appointed. It's unfortunate that Kenya will appoint the most useless, the most incompetent chief justice, and it is true wingo bokona akiwa ngukumano eje kimanto ya magamba itumita ntu baba ingi bagikioto na bagetana mbere kwaria mwanga kuthwa kwenda rungika mantu ya ngukumo uturo tukaraho ja support tukurwana jo miaka mingi muno na tukenderea kurwana jo kwou etendo ekathira ugo inaru akitwaria tutigira au tukenderea kuthingatia mantu jaja mwanga tuhakikishe mwananchi agutumirwa akuona akiewe na mitaratara iguthithwira ibati kuthingatwa nontu chief justice ekaraja atu tuigwa. Kila siku ya Wednesday tutakuwa kwa barabara na tutahakikisha ya kwamba Martha wametii. Is that Martha atatii. Martha atafanya nini? Na magistrates watafanya nini? Na judges watafanya nini? Kwa hivyo Muthuri Murioki, Oro TV, Mutizo Kangangi. Kuringana na bidhaa wa ugima Embu na mandagitari ni bataririte ati gicunje kia 33 kia ekuru baria bari na twana bari na murimo jwa kansa muthemba jwa cervical na kinya kansa ya nyonto ekuru babe thini barombi gwita kuthimo magita kwa magita nontu bari ugwatine bunene bwa kugwatwa ni nyimba. Kaunti ya Embu ni tengete milioni 1.5 gutanganira na mithembeji ya kansa tauria mwandiki nteto wetu Rita Mwaniki agutumenyithia. Gicunje kia 30% kia atumia akaunti ya Embu ni arwaru kana manarwara murimu wa kansa ya njira ya uciari na kansa ya nyondo. Kuringana na ndagitari Rose Kinoti, thina uraukirira baria atumia engi matarathimwo tene na ugu murimu ukamenyekana riria uthiete muno na ugu urigiti ugakorwa kivarwa kirito. Embu County kansa ya wanawake ndio inaongoza, alafu inafuata na kansa ya matiti. It is worrying in Embu County because tunapata wamama wakiwa hiyo kansa imeenda sana. So ni vizuri wanawake wajue kuwa kansa ya matiti na kansa ya njia uzazi tukipata mapema tunaitibu na inapona 100%. And it is worrisome in Embu. Gukuriu eritu a miaka minini makiura gukorwa na kamenyeri ga kuthimagwa wanao niguo wakorwa umwe wao ari murwaru urigiti ukambiria tene na mieke ya kuvora igakorwa mingi. So cervical cancer, the first sign is very easy. It's a lump. Anything in your breast that has not been there, that is abnormal, that is one of the very first signs. So immediately you see it, you come, it can easily be removed. For cervical cancer, the same issue. When you see what we call abnormal bleeding after having sexual contacts or any pain during sex, you should come and get screened. Tunataka kushika wanawake wa miaka 25 hadi 49. Tunawapata wakiwa wachache sana. Tunawapata wamama ambao wako miaka ya 49 kwenda juu. So unaona wasichana wetu wadogo hawakuji. So wakipita hiyo miaka ya 49 wanakuwa already wako na cancer. And it is really worrisome. So tuna encourage wanawake wote
wale wako chini ya miaka 25 hadi 49 wakuje mapema. Kulingana na Chief Officer wa ruvonge rwa ũgima wa mwĩrĩ thĩinĩ wa kaunti ya Embu niwe Patrick Mukavi, thirikari ya kaunti ĩno nĩ igĩte kĩgĩna kĩiganu gĩa kũvũrana na kansa ino igĩrĩ na gũtigĩrĩra atumia onthe marĩ nacio nĩ mathondekwa na kũvora. Tengete mbia biganu muno cia kũroria mũrimũ wa cancer as well as mũrimũ wa cancer ya cancer ya cervical na cancer ya nyondo. Kunita kuga ati twina around 1.5 million iria ikũvĩtũkua mũthĩ nondu wa maundu mau. Nĩ maragia mĩario ĩno marĩ thibitarĩ ya Ciara Level 4 kũrĩa kũrarĩ na ũrigiti ũtarĩ na marĩvi ũvarĩrĩtwe nĩ thirikari ya kaunti ya Embu ruvonge rwa ũgima wa mwĩrĩ. Ngĩripotera Werũ TV kuma kaunti ya Embu, mbĩtagwo Rita Mwaniki wa Mũciri. Ondi thina chia kemera chietete na mbere kwarama akariba mlango Mikindori Tigania Central ni baugete ayuthi baingi nandi ni batonyerete wagagia kanyene kori mibamira akaribaba bariuga wamba bongerekete nonto gutina thoko endiku ya mira na kinyama wa the jameru jate gutethia Brian Kimathi na koinyiria nkoroki. Ikagita karegemera kemera gikujirite mathina kathumba na ndintelesya mlango Mikindori na aria gwakagitaga kanene bethirite bari urimine bubu wa mira ni bagwetete sekta iji kwaga mbesa na ndintuki mbithini ya matukire kiri mitugo tibuija wamba na kureta kinyau kya kirinja imwe mwanka ciarimwe kuthomithia na bao. Thai nkona mlango nonto yuramiri manto ya mingi mira na biashara cia mlango imira ake ende ndirolelia nkona nyana baba ingi thai bate skuru nonto mirete na mbesa ana baba ingi baraere amba wetirima twana tonini mno mostile o ntuniera iretete tunia thai ana bate skuru ngweci eto cionthe ciathirire nonto gitengemeo gietu gikiario imira nio twailetie iguru na nio twona mbeca cia kuruta tukaruta mbeca miraene tukathomethia na betu baita cukuru thai nyana baba ingi baina mesie na ibaraere amba na njirene twana njirene tukuwethia mira kuma eko achia ngwe na wacha thoko nawe tukuonde nawe tukunde tutito na mpara nonto urithro na mire kwende ukurwa ururwa moria ra ate kubaro baro tura mire to ete kubwa thoko na ira bawikia nkona nyangombe ni kuyo mno nonto bwa kwithira ute beta muthaka ituraheta kayango kunau ukiona na ngane na mbiri kurwa ndakiri kugeria kuelewa thina na ara yaumire athine tonyerere yero nongo i uta society nongo kuna ongo kwino unkumwa no thine umire nonto baba turaira ibarere kwa tura mira. Around 1 year Mheshimiwa Gavana I promise maoa I promise thoko enjaro ya Djibouti. Mheshimiwa arawa thoko ya Djibouti ye sawa but ku mwanka thai ute change tona nonto ila takundirie roe turawira mirera o miraku riu mtu ikilai kwa west no tonyetie mbia cia kuku gutite okendia kang'ombe gaku atonye mbia kilaene ute mirai ta Somali thai turi aware of that nonto mirai tu wana ne within Kenya ne wete tutethia nonto mirato ni one mingi seria ikumira itochi kwarendio ne chiko thogia manto kologi nonto gutebwethia murayo society no monerio wandite mundroku no tubia gwikira mura society ira kuna mirato ikagia Somali no mirato aria ni na mbesa ni mirato ikagia Somali mire mwandisho mire karikayo kaita gara tuya wito thatu na mbesa twinde ira weta bari grade 1 na nende nyaba tu beturira moria te kubua na ndini bogite ni kwithirite kuna ndwari na wira ne bagukiria urimi bobo gwakagitaga kanene indi gutimathithio atubora tuicie mira tu tia kuro tu tia kuibuba tuira bo tutethia no tu muromo bau abu kethia mathithi ya karika no tu wei kubu tuira watu weigwa lakini manto akuwa muromo no tiro ya karika matendo abo no turira TV na radio ne ke report lande to Werũ TV kumatigania mbita Brian Kimathi. Nthaka ijiri ntigwa ni batina gikaro nyuma ya nyumba yao ko ya buru ni mwanki gutionokwa kinyambi ntorene ya Maitei wa ndine ya Nari akari ni bagereria koria mwanki jwarema onde oria mwanki nabo baremeto gukinya na mpwe nonto bwanjira kuthuka kamuka mwanki jo mwankira nande gatamenye kariboti thuraniri ni gaki Mutegi.
Ndakachire kuma mutonthongori kirwa na ari batigeto batari na wako mama kana nkinya nguo ya wikira neni nyuma ya mutino monki kubithia nyomba na gutire gintu no kimwe kirono kwaku monki jambiririe twi mundene batu tutikumenya aja kuendelea twethira monki jwakanire nyomba ya stochi aya irio bira turakethete biaya utikio turathithia bure utikio turathara nyomba ya gwata mwanki twagire ku atwinde turaturi na utie mukimo kama ngiyo na yo umanya nyomba kwa wende na ina into bibinge muno nyomba ine irare rumu inya iragwate ne kona ira ina store ira ina kila kitu into bibinge bikwira nyomba na ndia nabato kwa kiao tu tukuria turi atori banja yeje akabata nungina tukigwa kiao tontu ana baba tu abe maskini na ndiko makureta mwanki na yo kwedia na ndega tuigerwe ruki thaiza no thainyene iro toigwa kambu nukumenya tukija twethira nyomba gwatire mwanki yonze na ndi twe twamaka inya twangaratana endi amwabo mwathani na tetherio tunyora iraku endi into ibierete kubia zamana kuringana na atori bariuga gutikore na nja ya witankari ya kworia mwanki nontu nkinya kiejire tigetethie ya kurara njirani nontu bwa njira kuthukanga mamote tukugira kinyere kuringirwa tinge muntu jana cithuki njire kuma mdami na makakuya wetu meiga ke tinge na kwijira na kwa utonto bo njira nitegerwe na tongeria beto na tongeria batuteri baterie nja yeje mono kinyoke ja kwethwa sima moto ni kuonoraga ete kinyaja gutira thuka buru no ntunjira cia thukira imetaro ucienjerwa maiga ja umerere guru tuingwa tweta twetira wa batu inya tutiomba kamataga ntu tukinyara mine iromba re utethio ndikiri antu bawendi wega amo na atongoria kuromba utethio MCA no bora mwandi mugututethia ja tutethia no tutatigwa tu no tutureana bantu turomba endi babe gitu bagirwana bakiao batutethi tukinyemia kuria na nyomba ingi yakwe tontuneana bantu gwao twina kimako ikinya kido tukamba kinya kuya batu amba kulira twari tugite atia kuma gicigo mbunge kia Bure nkiripotera ndeto cia Weru ni ukambitaga ki Mutegi. Mwandiki munene wa kurungamira mito Gitonga Mugambi ariuga kaunti ya Meru ikethira irimwe ya kaunti cia mbere buru kugunika kiri mubango jumweru jwa thirikari jwa wandi bwa koko. Mugambi akiugaga kaunti ya Meru iri na kiria kionthe gikwendekana kuanda kimera giki akiugaga koko ikaretera Meru mbeche nyingi ikiringithanwa na maketha jangi ta uria Anthony Kathenya gutariria. Mwandiki munene wa kurungamira mito Gitonga Mugambi leo aruga kaunti ya Meru kethira rimwe ya kaunti jambere kugunika kiri mubango mujero wa thirikari wa wandi bwa koko. Mugambi akiuga kaunti ya Meru na kila ikwendekana kuanda kimera giki noso turetaka tukona Meru iri na area nene mono ugatega Narabore ugatega area yu yonde ya Gaito ugatega area Charia ugatega Igembe igontu gukwega mono kumba kugwa koko Meru i county nene i county nantu very hard working na i county nantu innovators by rende kwambiria this crop ikyo tumitukuga koko Meru can do very well na climate ni njaga mono ya koko na muthetu jo mwaga mono ke Meru in terms of kwanda koko. Kulinga na PS Mugambi koko ikaritera Meru mbesa nyingi ikiringithanwa na irijuma kirikawa amwe na mawega mangi kagitaga kuria kimera giki ta kuleta nguge nyingi. Koko iri na income kana koko income mbesha ira mtomba kuona gikoko icio nyingi kuri kuma ugategithania na ira omba kuona gikauga na aru akauga kilo emwe tukuona 120 130 140 Kenya shillings kuma gikilo emwe koko na mutejo mmoja koko ijo kuona kilo nyingi nkurukia jo akauga kuma kilo emwe koko no wone shilingi 500 shilingi 500 na koko gukura gwa koko ita miaka 3 ota gukura gwa kauga ko tulitaka tukona koko iri na advantage nyingi ugatega ke income ugatega gukura na tena koko itamuti. Mwandikiji munene Gitonga Mugambi na ula kwala ginyem kudithia wala nine na onjorithia kiri wandi bwa miti aruga thirikari ni gwatanirite na Meru Dairy amune thirikari ya kaunti ya Meru na mubango jukithiro kiambire kagita twelekere kambura nini wona short range yambiria tukambiria kunenkanira sindi shakoko na tukwatene na ntuba ndere ba area ba ndere milk ndere that is Meru ndere ibo tukwatene nabo
kenda tumba ku identify arimi baria bakurima ng'ombe murimi akanda miti 2 miti 3 miti 4 ya koko akireta iria ndiri agaketha koko agaikia ndiri na ndiri ikomba ku process iu ituthithitie partnership na ndiri itugucoka tukathia partnership ingi na county government kenda tumba gukinyira antu baba ingi nara gutena ndiri kuma muji munene wa Nairobi Mbeta Anthony Rangi wa Kathenya. Au ni otugwikira gatanta nteto cietu mutegeri ni bwega no tuba kugwatanira na unikiri nteto cietu ugorobona arwa no indi ukaumagaruka mutambone ntunyuma ya kagita gate kuraja tukethira tugikarandi na atongeria na ageni bakwa bare tayari barikite gukinya studio cietu nikenda tukariria siasa cigie kugitukana gwa kirima ara ire cietete na mbere gwa Kanyamwanki kaunti-ini ya Meru kaumagaruka mutambone.